jaanong gormente na le madi a go aga netanetse batho ba go nna le di-issue tsa gore nako e teng go na le di-issue tsa project tsa metsi na a sone so madi a te a ba isa ko diprojekteng tsa metsi gormente a ba renya mme go a re a tshele re ka e dira ka lenaneo la triple P ina ya tswelela ka lenaneo la triple P kgantelenyana go kana million ha le strategic how will the investor make money ka re ke strategic re batla re go nne mo go gormente e se ka ra ha investor ka re ke le go kwadile gore gormente se ntse ra le own gore a gone mathata ene la gormente go re khanya triple P ke tsa highway lesson currently ya no re le ka yengwe ya gore re ile levy e le gore gongwe re ka motho ka ya ga madi a go le rena re mo duela ka levy a teng 3 times so santse re se ka se ke ene but levy ne se simotse go establish ya teng so ano re mo nna na gore tshelele what happened go no go ntse go na le levy ene ntse exist ane e bidiwa SSM security of supply margin ene e diretswe go capitalize Botswana oil so that levy Botswana oil ile nna fully sustainable now di khona ikarabela and that levy be connectiwa ya no di wa tshelele ka ga go ntseng ka teng gore fuele teha go thokana le infrastructure e lebaneng and infrastructure e lebaneng ke seporo se ile gore terena e ka tisa a bulk ya fuele ha di storage jaanong re na le a branch line e tswa mo the main line e le gore e tswa Ramokgwebana to Ramatabama re brancha Harasisa ra bo re brancha go Tshelehile the rail line e setse e le teng e le gore ha go setse go dirilwe di storage ke yone eta bong e dirisiwa mme gape line e ga o ka e lebella e na le part e le gore about 8 kilometers go tswa go the main line e le gore ke a heavy haul di plan ke gore ha go agiwa sporo se se tswang go Namibia seta mo Botswana sete se joine this branch line go no ho sa bo gorela gore le ha go batwa gore di goods di ka tswa go Namibia di ta mo Botswana kana di ka tatsa wela go mo sporong sene seo sa bo di ka wela go the main line sa bo di ka ya go ile gore di a teng so mo bogampieko re santse re emetse gape the feasibility study e dirwang ya Transkalahari gore tota sporo se so go wela ha kae mo in that branch line e leng gore rena nayo gampieko Motswana wetso bua gape o nka mogele mo khasong e popota ya Botswana Tonight primenyelo ya tsatsi la laboraro kgadieno a phatwe le malatsi a le 10 hela ile meraro tota re ntse re tantabeletse ngwa ga o ntse o ikela lone me khanye botlhokwa ke yona gompieno bile re se go hetse hano re na le ene tona parlamente ya mogetse jalo melao e kakanyetso e le mebedi go nna melao e leng wa Community Based Natural Resources Management CBNRM Bill of 2025 o tla tanka thulaganyo ya melao e tla kgontsha merafe go itlhokomela matlotlo a tlholego la ngwao go itirela letseno le le bonalang me gona le botsamaisi jo bo rileng jo bo tla rotloetsang le gona go tokagatsa boikarabelo mo tirong eo molao wa bobedi ke wa Forest and Range Resources Bill o rotloetsang tiriso ya dikgwa le lefatshe ka tsela e babalesegileng gore dikokomane tsa lehatshe leno di tle di kgone go akola go tlhaloganya ka melao e le bokao jwa yone go amogelwa ga yone mo setšhabeng jalo re na fano le tona ya lephata la tikologo le bojanala re Winter Molutsi mongame me ke go amogela mo television ya Botswana ke a leboga re Phuthego ebile ke a leboga Batswana ko lapeng tanki ka go Francis Town le bone wa ba dumedisa tona go Ghetto Blast tanki the city ba re ke the city of what of all things precious toropo ya dio tsotsotlhe tse dintle me ano re tsena